rods, door locks, chichabi, marble, kitchens. Former Uchumi Supermarket Junction. Asibabu teduka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo churungo magega ye Weighbridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye stachenene ime yomo chukisumo nigobare asesemo ya Gormaya Street ime yomo chonziwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakirisimi ase namba enotisano naibire kiandeyemo kiandainye isano naibire isano nemo gose enotisano naibire kiandamara kabere ibere kianda inye ibere isano naibire isano Gesa Hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cy'ukwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano naibire, eye mokianda, inye isano, inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwenso bumugusi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonko bogusi neji county chitoetanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine
nabo igo niko babwate asagaya abana bagosomera nabo igo nkwena nabale echae uchakira Chinsa inye chamambia boigo nkwena nabale endagera ya mubaso niko bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Monchu muligire bono Chinsa ni Isato chiabono maroko benga kiane go kwaligania SMS ya mangana majanya ro kumanyigati ya twabere to go kwaliganeria korwase mambia yale ngentambe ko Chinsa chigabono chiabono maroko wa stariki kenda bono mutenyo gatana limo mwaka bo chiri bubera na meronge berne tato na manga kolekane bona seri bwango chiko sansa muranira na ukumanya senchire yobo ikiranu buna bari kibaito ero bakuya sangire koro chingongo chonse ime na isiko yorgongo orwa gusinyira oni tukaliganeria ijuma na mange abereka okorekana ayibonongo cyo kumanyia asenchera ayobo imagendra gotobotya weteransemeri mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News the Digital na begansemeri ya YouTube na bogo tunyorabuna Ndizi TV News litanganike gima tesnyora mangana yo asenchera yoko ya chuta serikali tari kibese misara yabandera rusi kibese rosi housing project nabego tumeka naende njere ngao housing yebo Ruto ligenchire ngao yo kwagacha chinyomba tika kubonria bakuri mbere mu serikali aba bishop n'abawakire kuro Gusii bakanire abalimu batumituko kya junior secondary school mbaisaini kibese kyeire buna capitation yalinge gota even in the budget capitation ili yarwete yalingenge omochanda se junior secondary school nande nigo chakira balimu tibaisaini machoguna ya maisobona aligeretie esege yekera abwate chinga kyali konyerwana ntwarocho akiro tubuturugo Chinsa tacheti boisane naendo imokire ochire kurwana esegi naende yakabire akongaina abana bakebago kina akongaina abasaye bari innocent akugoraba saba kamarwa agachiko batenga barwani umugabana egwaite tamatem 100%. Ensemo ya matatu gusiane nebo songo wa mochiro mubungo South Mogrango Sirivana Sosoro na kumubolia gosiko mu governor we county ya Kisii Simba Arati. Sayo monenda monge saranso ikomo moncho muligere nkomanya senchero yoboye kirano olito kubwatera nerego iteraso mona bwimanyiryo igakroko Joshua Auta iriterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha
Igotoko cha Amayia Chinsa Isato chia bono botoko kurwa igase county ya Kisii anekero toko mulekera mangana yoko kwana na boyone kwane ne igoro yeli chiko ngali wonre financial bill ase bunge okungsa noko tindi niko kogendrete ko eneke ogati ya wabunge anekorwa sensemo ya Azimio 1 Kenya obakwamereria rechike ryogo itigwa Isato asemia yemeshari yabo Kremer mobe serikali bachie kona chwa nigensemo ya Kenya kwanza bagendrete kwaligani boikano lichike Gusii ndichigo etigwa gati ya manyiberi chiko ngwego na babishop kurwase county ya Kisii aneme yorogongo rwa Gusii niko bakane kyandike kumibago tumuka bagotebuna mbali go chigwanchira ndichike likonyara gwetigwa na koboria omurai wense kuligenchira nyare kwa gachi chinyomba chirigo lilianse go affordable housing ngasogo bataunereria sogo tiga kubaunereria abakolimero mu bya serikali asoko banacha ikerongo Isato asemia kemishara yabo ejo bagokonia omorikito Josephat Amisi noroboti uruo asenchira yobuime Abakenya niko babwatukire ebirengeri ao anene kubatekana omuswada ule financial bill asabatebire nigo yarekanire omurai Vincent Dr. William Ruto agendete koba kakogosereria ababunge ilindi banyare koba koyokera nabo igo na koyoetia mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. Gati ya bamanyi ime county ya Kisii gati yabo omowakili Wilkins Ochoki na bwigo morwaniri weekend kebanya bantu Bishop Nemweli Nyimumanyi niko batabire ense ya Kenya nigibwata maganianda ao gwetania anene obwagachi bwechinyomba nare uri comfortable bunamenyete naro rata yako menye nyomba ile 5 bedrooms 2 bedrooms abantu babali nyomba chao. For me it's not a priority na ine tuaro ile injire kere serikali ya collect funds, you know, NHIF, NSSF, when government collects funds nchukosi chire. I think the housing levy as it is, ne project it's a good thing, but you know Kenya as a there are so many challenges ya want to wait over. Indagera yokankubulere a project ya housing ya jagete kare abantu baro bono basabete loan bagachire emogi abwate loan ya gachite nyumba egenderete kumuna jejuesa abandi baro bagachire nyumba bakorete batagete batume kibesa cyabase gasigete abamanya boigo nigo batebire abachumbe we constituency anene meyoro gongorwa Gusii nigo benete ko bagwikera abananchi rinde banyara ko bagotegerera amagani arianyara ko bagwikera nigwa amono boteneri anene bwa serikali ya bono. Even the parliamentarians sometimes walk and go to high so we are supporting or we are not supporting. You need to take a lot of time for your song. Ordinary likero mo Kenya na wenda kono record but irene ko bere it's in the WhatsApp groups ni wenda ko ba publicize no nyene chingaseti ntutwe kanto bwate abajumbe baito balitochorete abajumbe baito no bwenda the goja on the ground baibunga inche Ochoki omukazi okitutu jate south inki amaoni anale so that our representatives in the National Assembly because now we that act. Boigo nigo batebire abakenya tirbaranyara ko bakoewa libagalisa ine eliko batoka ebirengera byabo asegetambukiro kerige koro kwa public participation. Mwananchi nero takeire kokora kira ringana egenti kyama ya kwenda parliament ya kwanerwa yaeta muna bone financial bill yeye igega ndete mamincha yeli chiko liko rwa constitution number 2 na number 10 kegara kendi yonzi kego jikokwanirwa parliament gosenge jikokwanirwa senate ko ikagetere eso mwananchi yani ekitokuru kige soko public participation. The financial bill bono yaretuwe egokwanirwa na serikali national government egokwanirwa na county government egokwanirwa na abananchi teteretiege ntoko ga public participation. Ina bonigo omwakili Ochoki atabire omuswado yo financial bill nyara ko bago gwetiwa nigo barweneri bekene bikemanya bantu nabige byombe birachiko bigo ikirana asebigambero
The organizations that are dissatisfied, ngwalo chokia umtata kwa the president in for me I'm going to court. Nimanye tenge binango chibiro kwa court binge sana. We go challenge a situation where the courts are going to set aside part of the sections of the finance bill. Ripoti kataseni Ndizi TV kure kaunti ya Kisii literane Josephat Hamisi. Biamono omulikito Josephat Hamisa sorobochi rwa century yoboyikirano gotigana yubono mwancho muligereria omubunge okitu cha North Japhet Nyakundi ni goboneso kirina gukwanengane yo kona chogwe kirengo Isato ngasemia kurwasaba kolimere mu bya serikali kolengana Japhet Nyakundi ni gamocheri bali bakwamereria evidential bill yubone ligotiko chukwanirwa se bunge na gote yaguna tiga serikali eguri baganda gwikiranio obokorri bwabo anogochia saba Kenya kolengano mubungo yo okituta chenota ngokansensemo yaye nigako koboko ogoitigwa we bili yo anene ase bunge uno mulikito Mirred Mumanyi agotomanya Chingaki engana ye finance bill egendrete kolenta liberera litindi imensi ya Kenya wono nigo omubunge okitutu cha North Japhet Nyakundi abolirie abarayi bali bagupinga engane yoko bali baga iliyo bakore amagendero buna eserikali hasa ya kwana yega asensemo ya Kenyoro imeye bunge ya kitutu cha North ekeralinge ase amatanga yamo. To me as an individual inche nkoba saba tiga twakere finance bill yeye inche buna Japhet mukaya Nyakundi inche finance bill yeye kunye yake rande yes libago pinga mbali bali litware nkorosi serikali bali litwa enkonjo kana bagote manga ntokwira kura ntokorosi nyomba ntokorosi para bono twasoire nindu toro gakiti kabatweri baga tokorera abana inchi gasi emyaka 5 baligereri baada ya miaka 5 nende toira na 7 inchi barrega se ose twakorere gosi twarosi chipara twarosi richu school twabekira amache twabekira stima nigo omojumbe aireire gati yalia serikali ya Rusia ebango buna echae ekawa gati yande amange bunenchere ya moyo gokonya abananchi baachire go focus igoro ya amangana housing yoka finance bill ne bwata mangana echae twakeiriri gori twarusiri tax igoro yechae na ririgo ryechae riragende igoro twarusiri tax igoro ye package eriba ko package yechae na riba abantu baranyare ko package yechae twarusiri tax amangane kawo na ririgo ryeto ryekawo riranyare kogenda igoro twarusiri tax ebinte binga mangane fertilizer amangane obuyo twarusiri tax na ri turanyore fertilizer esirigo lirire ase chinga kecho nigo akwanira igoro yoko nacho kwa bakoli emiremo be serikali ekerango Isato igoro yemya uchiase ensemo yobwagachi bwe chinyomba asa tebire negetambukiro kerache konya abananchi bainse imense ya Kenya chinyombechi 3% levy yeye umuntu kuna chu 3% levy yeye no muntu bwate payslip okoliyo musara abantu Kenya bali babote payslip ebara abantu chimilioni irenga chimilioni 3 woka abantu bali botabote payslip ebare 47 million ntakete montegerere abantu aba 3% nabu bakorusi 1000 eserikali yamanya kubaruera 1000 yaba 2000 echi na chibakobeka amo esegento kekuru kwe pool yaba about 9 billion chibese echi 9 billion na chibatakete kutumia kuagachira kulipotelea egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Mumanyi Biamono omulikito Mirred Mumanyi sorobochi rwa century yoboyikirano mwancho muligerere bogotigara boigasa mangana ringete finance bill niko mogimendre po county ya Kisii dolizidonya tagendrete kwa meriki andege 10 owete we bili na gote yabona nenchere moyoko nyara kundre yabo klemer mo be serikali atenseme ya niga tuguterengane yena kanyo kubwata na kwa bange go swasobwamo na gokana ebilite basego eti wachinga kichube go niga kwanne mangana ringeta masomo aiga sorongorwa Gusii na county ya Kisii na gote yabona ensemo ya junior secondary nigegendrete gose gasiki go mono kubwatakana no kea kwa balimu ana batumetuwa sorongorwa Gusii kunyara wikirani umurobiri yo OCBC igabori ya serikali na bego neguzare gisemi ko ne kibuna abantu bayisaine bayise ensemo ya CBC ngane ensemo ya junior secondary ngomento bali sorogongo rwa Gusii dipona sanya
na mange. Nigo yaba omogoko munene ase skuru y'oboroso ya Keroka Primary ase banyara gutarirwa amana abaroki w'abakuru basometa ase skuru eywe gati yabo no mugwimenere puwe county ya Kisii Doris Yaburi amana Labano Pande oyure omumanyi bw'erichiko asense ya Amerika. Nera yarenge skuru ya nentangani naona asomete kuru karasi ya mwambaka Isato before ontaranganya. No tu achakereta is always good kuirana. Nenja yani no gotebia abantu ase tuaitire ase tua nyorere chance yo konyore elimu gose koinuliwa. Always remember kuirana back to give back to the community. Abwe omugwimenere puwe county ya Kisii Doris Yaburi niga kurera bororengana ya financial bill asoko na chwa ebango magenderero atayo ase chinsemo chinde chense ya Kenya. Bono ngi chinsemo chinde chitwalirete chipara intunto bwate na tuchugwa kane taxi ende still intorarora onye ndiri to keregento ke ko balance fair distribution ya taxes chibesa na kichiko basainde ngamwa mwakerete serikali chibesa chagenda sense me yakerete serikali bali mota agete mwatigara in the cold. We are behind you na Gusii ase bugendo kerimna watene te ko tebanga almost wadolino no totageto otenerabu Gati yemeroberie miya aso kubwatira nabuna chia lumina ichi skuru yoboroso ya Keroka Primary no kwagachera Ibrali na kwa na nebitabu elia baroke banyara konyora masomo amaya bakubwatira na amone serikali. So today ne prize giving the skuru gaiga na ne to bata program yoko chake library gaiga and we have some books that ko chuo chake library. So we are happy that we are here, and we are happy that Mwalimu is hosting us, Mwalimu Tufena, and our county women rep. Library data keire mono as a school yerange nande ni town nenyara ko bakego konya abana no ndi chisochiria bakoroita bacha basoma magazines basoma journals basoma storybooks. So through the office of the county women rep, through the office of the county governor, we hope ngantonyare ko utwara solid programs choko konya abana especially in the school. Umwalimu omonene bwe skuru eyoboroso ya Keroka Primary turufena kwamboka niga kambi ya mono gochaso mugwimenere bwe county ya Kisii aso wesokia na kubasira ase babwate obolemeru. Irali bageli ritangani kwakera alumni Mr. Laban na banda barabe bakubwaterana na umwishimiwe ito Doris Donya ngambi ya mona singi nchogocha eli baligere challenges tubwate se skuru echo chikohinda better learning of our peoples. Komenta nayo nigo baruo kubolia gucha se serikali banyare gotoma abalimu baisaine gucha se skuru elio banyare gokonya aborokiwa abalimu batumituko cha se junior secondary school mbaisaini chibese cheire buna capitation yalinge gocha even in the budget capitation ili yarwete yalingenge a budget yagacha chigachense of the capitation that was given woko ligerelio bugima bwakinire mbachit comment beseyo bono abana baito mbaligo chikonyora quality education yeto igego chikobembe kyagara bune serikali tereikirani ebintu biri abalimu bakoreteki batagete ase chisukuru amaene ntobwati balimu baisaine ase junior secondary abalimu bare chisukuru oyomo wose babere ere quite unfortunate abanyara ase junior secondary aba chisukuru bata abana more than 60 70 80 kwa mabanyoro mwalimu oyomo wose babere. Kuripoti liye kitaseni kia Ndizi TV kurua se skuru yoboroso ya Keroka Primary egotoka imeye county ya Kisii iletalia Nedipon Asanya Mbiye mono mulikito Dipon Asanya sorobo churwa senchira yobo ikirano gotigana yubono mwancho muligere togendera kumulekali abereka okolekana kurwa Chinsa mochinde ime jumo chobo songa sekta ya matatu bakora gono munyakero baboni go bagendrete ko mujumu bungo South Mugrango Sirivanasi Osoro anaso kunyara ko sona ninkwana jomo governor we county ya Kisii police mbarate motoka make asomo yegabwa matango kalekanta se bunge ya South Mugrango ayama ga jomo governor ko uliba kunyara okwana amenyi bensemi ya sekolendo sora mana bwata ni bande batenete na kunyara gotene ninkwana jomo governor sogote abuna yarenge byo sora uliba gama ya kumwariga ni mo governor we county ya Kisii bento kerete chibura ko ene kigwa sensemeyo kolengano munyakero wo matatu manabwatani bande ni gobeso kina ko bolio mu bungo South Mugrango Silvana Soro kone kibuna ko musikaro mu governor we county ya Kisii na kubwatira na soko nyara wikirania magendro ni gamo chirege kolegi kolekante nsemeyo na kuganya soro koba inseyo mu governor we county na kubwatira na aso wikirania magendro imeye county ya Kisii.
Ando baitu bamatatu igonale ko basaba bagendera ko beko morembe ama tukaetira abere egentongere kiaba South Mugirango tukaigwa efarafara ya beroro umushimiwo oyo cheta koleta efarafara tali tatumu abo sirete tali mumuromu abo osirete ta bulenge omunyakerogo bwa matanga talengo mo secretary bwa matanga yani nga nere ni ga cheta matanga bunonde bwensi akagenda agachigwikaransa inse otomanya tenga abayishimiwo nigo bawikaranse kerogo igoro kia maskani bakwana barurambirambi cyabo babe kisambe kiyago ci asaba na inchi esege yekera abwade cinga kyale konyerwana ntwarocho hakiru otubuturu Chinsa tacheti boisane naendo imokire ochire kurwana esegi naende yakabere akongaina abana bake bagokina akongaina abasaye bari innocent akugorra abasaba kamarwa agachiko batenga barwani umugabana egwaite tama tem 100% epeperi wakorete yabete South Mugirango ekwanyorete chonsi pi tobasa kumuiraneri tigaji sogoro chimuiraneri ekiagerege ntokeri yakorete ngiratogokia nonya His Excellency Simbarati nigo ale chingoro cy'abantu ime nainde abantu mbabugate okwegena nga ko bayirara satambe nonya ne kibesa nkiracha korugoro eserikali enene torarigereri omugabano itonga egasinga kyago tokorera tokogenda omuntu emeremo ogania tarari no mushahara anse bokugorera sukari matatu ntuntu bwa desegi gene chance naende ntotageti segi ende yonsi yoroke buna toenda tokobange stage yaito ekero toenda tokobange town toenda tokobange stage tobasako kumia ekiagera goikoyo moito gosebabire bararamike obuibimbu abuchama oyoro moibi era agoseriwa oyore kateri igagotebwa kanyobo kateri bwaye lakini ekero le kateri watebiri bwo kanyobo kateri bwawo tigakogenda kurangiria abantu nga inganchwe torwana goikabwa kanebango eserikali manya kogendera Mwachumuligere gotigana nayo goikase county ya Nyamira borokia mana borokiwa kurase skuru yoboroso yomugombe gotoka se bunge ya Kitutu Masaba se county ya Nyamira nikubago kera so komento kwa walimu ba ICD se skuru inabago no kwa wacha kwebirase asabate biri bonenchiremo yokonyara gosira mangana ya masomo anase skuru ya bereke gotigana maigasa matuka matambe chinga kichini gabanya rekobolia se wizare chisemi kwa nekibunanga rekobasira elikonyara kwa mentane aborokiwa saborokia asensemo ya ICD asenchiremo yokonyara gokinia eskuru yo uno molike tokorose county ya Nyamira jebuma angi agotomanya Chisemi nachyo ekebungo ase obogima korende oboroso nigo bokobekwa ekero mwana are omoke asenchera muyo kuikirania chira lire cyabamenyi be county Nyamira nigo mugavana we county Nyamira agenderetse kurwa ogosira gocha sisukuru ao Chinguru mwangere ne chino njenkoba omozombo ino omotengo omonene ase sukuru ya omogomba primary egotoka ase bunge ya Kitutu Masaba maiga yokonyora ogosira. Tunashukuru kwa kutupatia walimu watatu. Ile jitihada ambayo iko nayo kwa kuleta vitabu na mahitaji mengine ambayo wanafunzi wanahitaji katika hii shule. Nigo banyora ogosira go kwagachirwa ebirasi bibere nabo igo chinyomba cha Kebara. Nashukuru tena kwa county government kwa kutuchengea madarasa ambayo ni makubwa yenye yanastahimili namba kubwa ya wanafunzi wenye katika hii shule. Wametuchengea choo ambayo itasaidia hao wanafunzi. Omokonyi bomoroki amonene Priska Kerubo natebo gosira banyora ngo chikororobya abasoma asaboroki wase sukuru eyo nakoboroke chinga kichinyororo. On the other hand, we are also grateful for the teachers that the county government has sent into this school that has made the school to have a strong base for the commitment that you've made to this school, because some time back we received desks / lockers for the JSS and class 8 that really improved the view of the school. We're also thankful for the structure that is already in place. Engane yabage kwegwa ogosira no morokia Eric Omara oyote bogosira banyora ngo chiko bakonya mono. Kitu kingine ambacho tunashukuru our governor ni ya kwamba aendelee na hizi juhudi zake za
kuongezea walimu pesa. Hilo ndilo hitaji kubwa ambalo is a great concern about payment of our teachers. Kolende no nyanigo ayana aramagani babwate gutesa serikali ya county ya Nyamira. If it can be possible with the county government to help us have a level ground so that these learners in preschool can be able to conduct their games well and maybe other activities, because the ground is sloppy even where they are going to the washrooms. Encourage the county government to emphasize more on employment of more ECD teachers because of the great enrollment in our most. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira, Job Maangi. Job Maangi kurwase county ya Nyamira mbia mwana soroboti rwa senchera yobo ikiranu goti kana yobo mwancho moligerelia omukonyi umure gwenseri gadiga shawa ni gagendete kwa Amanya bakenya buna serikali ya Kenya kwanza nebegete mirobere isene likonyara kwa nekibuna ngoro barobo korre waisana nago chia saba limiko kwanda itokolia rekorwa se county ya Meru ligadiga shawa nigaba menyiri bona abamenyibeka saba limibeka hawa buna serikali ne chikobasira sokonyara kwa nekibuna kwa bwatiere asoko kinia lige salia bona kobolia abantu kwegwatia asobole miyobo weka hawa. Tuko na mambo ya macadamia, avocado, and other crops. Will group them together because we cannot have too many conferences for each crop. But at least coffee and tea should stand on their own because they are huge. We'll be back again to discuss issues of macadamia, issues of avocado, which CS Korea has taken with a lot of energy, but we want to bring all the stakeholders together so that we agree what is it that we do so that we have sustainable solutions. Kwa hivyo mimi niseme, I have very clear and equivocal instructions from President William Ruto that we must sort out the coffee subsector and restore the dignity of the Kenyan farmer. Na chinga kichwa norikatika shawani garoka ne komo choyo kabiru murai wensuru muye Kenyatta na baigono murai weke makalikia ODM Raila Amolo Odinga anaso konyara kwenye sega serikali ya sokwa mirilia gokara kwabo ni goli gati ate bire bune serikali ya Kenya kwanza tege uli bagabo ikirano ikiraniyo bokorere gokia saba Kenya na kobuli yo kabiru murai wensuru muge Kenyatta chinga kialenga sobore ni ikiranityo bokorere waye na kogani bono omurai wense William Samuel Ruto kwa uli bagali ya bene asoko nyara kurobo korere chinga kiechini kama manyia omurai weke makia ODM Raila Amolo Odinga kwa ene kibuna ngoto gutirara mangana yokorobe kana na kubwatana na serikali kunyara korwe birengere byabira konya na gosira serikali anasensemo yugo ikirania amagenderero Ati demands, ati amepeana demand. Sasa unapeana demands ukiwa nani? Wewe umechaguliwa na nani? Wewe ni nani kwa Kenya? Si ungoje 2027 you come and persuade these people to give you an opportunity. Wewe ulikuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, ulikuwa advisor, ungechangia hiyo maneno nasema. You did nothing. You left us a country that is torn apart. You destroyed the Jubilee agenda completely. You stopped housing. You stopped universal health care. You took us into useless ventures like BBI. You had the opportunity to do those things you are saying. Can you sit back and watch how governance is done? And then along the way utasema mambo yako. So niambie hao watu ya upinzani mpige kelele. Sisi we are focused, we have a manifesto, we have a plan, we have an arrangement with the people of Kenya. Kama watu ya upinzani mngekuja hapa kwa kahawa mtuambie vile tutatengeneza kahawa. Sasa hata mkifaa sufuria kwa kichwa, how will it sort out our issues in this country? How? And I want to thank the people of this region walikataa hiyo maneno. Na hawezi kubali kwa sababu sisi ni watu pia tuko na heshima. Sasa mnapiga wamama ya nini na sisi hata wamama sisi hata wale tuliwacha kupiga wamama hata wale tumetolea mali. We don't fight them. Na gotigana yubono mwancho murigede bunna kungusana na kogendrete ko eneki kwa babunge kurwa sensemo yazimio wani Kenya ni ko bagendrete ko moche serikali ya Kenya kwanza anasoka ni ko wote kweli chiko ya finance bill soko na chwekere ngishato asemi yake mishara yabo kleber mu serikali chiko konya asobo gachiwe chinyomba umanyakante muna affordable housing gati ye agenda che serikali aini gago chekere ko nsemo ya Kenya kwanza bagendrete ko ko bokenganiji na gote abuna lichike lindi bwente gotigwa elikonya
nyara goikirania magendra sense ya Kenya kungusana kuni kugendrete karo lichigali uchiki wase bunge liganyirire n'aba Kenya kumanya gose bunge n'ichikoli yetia gose gochia korutuguterare. Nakuambia wa Kenya wakuwe watulivu, lakini sisi tunahakikisha kwamba tunawapigania. Mambo ya financial bill tumesema hatutapitisha kwa sababu tumeona hii ni kama nia ya kumaliza mwananchi, kwa sababu maisha imekuwa juu sana. Hiyo levy ya mafuta ikienda 16% inamaanisha ya kwamba school fees ile tulikuwa nalipa, kama mzazi alikuwa analipa 20,000 atakuwa akilipa 45,000. Kama alikuwa analipa 10,000 hiyo ni 20,000. Kama mahali ulikuwa unalipa fare 200 inamaanisha utakuwa ukilipa 400. Kwa hivyo nataka kuambia wananchi msidanganywe, na msidanganywe na hii bill mwambie ni nzuri. Ni mbaya sana. Nimeona mwingine akisema ati kutafutia watu kazi, hakuna kazi iko hapo. Hii ni ujanja wa serikali, wanataka kutuharibia kwa kuumiza wananchi. Kwa hivyo tunasema hiyo bill ni no, na msimamo wangu mimi naona tukiambiwa mwenye atasema no ati hatapewa maendeleo. Kama tutakufa kukosa kupata maendeleo, wacha tukufe, lakini tasimama na wananchi, na mimi nitahakikisha 40 yangu ni no. Tunataka kutumia housing ndio tuweze kupata kazi za vijana wetu. Kila mwaka tuna vijana karibu 3 ambao wanaingia katika job market na hawana kazi. Tumeuliza kwamba manyumba isijengwe Nairobi peke yake. Kila constituency tukiwa na constituency 290 manyumba ijengwe. Ndio wale ambao wanafanya plumbing, wale ambao ni mafundi wa simiti, wale ambao ni maseremala, hata wale ambao wanafanya welding. Kama manyumba zinajengwa Kibwezi, wale wana weld milango wafanyie watu wa imani wa weld hiyo milango, ndio pesa iweze kuingia mashinani na watu wetu. Muri kyomone bwekama kia UDA aiga sense ya Kenya kilofasi malala ni gaganda etowetana na chi county au kubwatana na bwatani bande elikonyara kulikia bwatani ba UDA ase kiame kianiga gocha motoka makema ga yomo konyo muri bwenseri gatika shawa gote yabuna serikali ya Kenya kwanza gotera se kiama kia UDA ambacho kogamba ase myake ya mere bosio gotera se kiame kyo na boni go kilofasi malala nyaraga kubolia bwatani bande gatiabo omo governor Joseph Olelungu kubwatana na gavana bande kwa nekibuna ngoli kawara bwatania bange ase kiama kia UDA. So the leader of majority who is here today, ningependa kukuomba shikanisha MCAs wetu, mwende mkae chini na gavana, umsaidie. Yeye ndio gavana, tupende tusipende, turuke tusiruke, yeye ndio gavana sasa hivi. Tumsaidie aweze fanya ile manifesto yake ambaye aliagiza watu wa hapa Kajiado. Haiwezekani mkuje mdanganywe Nairobi tumeshikana, lakini hapa chini watu wetu wanaumia. Hiyo haiwezekani. So mkileta danku mjue labda mnataka chama ikufe. I don't know. Ninaacha watoto wangu, ninaenda kufanya registration kwa ground, ninaenda kutafutia Ruto kura, at the end of the day hakuna kitu. Sasa hivi mkituambia turudi ground, twende tufanye hiyo kazi. Kwani nafaa kwa hivi? Everyone here umesikia akisema we want jobs, we want nini. But despite jobs kuna funds, kuna everything else. Ndio, hawezi chukua sisi wote hapa utupatie kazi. Sisi ndio tulikuwa tunasema ikifika kwa trouser tunaweka blue. Tunaweka chama cha kazi. Na tumekaa sasa nafikiria kwa sababu unajua Moses Kuria ndio wa kwanza kusema sasa tuvunje chama tuingie UDA. Na tunataka tumtambue kabisa kwamba yeye ndio rais wetu. Naomba pia tumpe nafasi afanye kazi. Afanye kazi ndio pale mbele kidogo tuseme amefanya kazi ama haja. Da kubwatikana n'ekisege ky'abereke kwanekiwa Hanase county ya Samburu asokoba onokwiba wetugo nigo omwaziri w'olendo w'emekethero kindiki akoretara yari tukolia rwekase county ya Samburu tukonyara gusangana amenyi bensemi n'ensemo y'obulendi kobeke mirobere saine kwanekibuna nkonyara bale gokeja mangana y'obosali no boite anaso wategwitsegi ase county ya Samburu gokwana kuna nseme ekethero kindiki ni gate biruna mbachi kuba ka mirobere saine kubwatirana gochakara ba county commissioner abigona abagambi goikase nsemo y'ebinyorere nsemo ya nyumba 10 elikonyara kwanekibuna ngotinga barobolendi boisaine ase nsemo ya Samburu kethero bogoni gate birebu no ndugwensi oratoga kono minjaneli chiko anaso gosario molembe na gotora no molemba sense mijune mukirie gesele mukirige gitambukiro korengana neli chiko ni nyinyi na mimi amigwa kwa ni nyinyi na wale akwa ngochane kwa sababu lazima
tuchague amani. Kuna manufaa ya amani, na amani manufaa yake inazidi manufaa ya vita na uhalifu. Lakini wale watu wengi wazuri kama hao wanaona mbele yangu hapa, tutasaidiana na nyinyi, tujenge mashule, tujenge barabara, tuweke kilimo, na mimi wakati mnahesabu marafiki yenu, hata nyinyi mimi mniweke kwa hiyo list. Ochumuligire bono nganchere nyora match maikuna sentunde ya kabire togendere gusangamo na ya semese mangana magia Chinsa Isato chia bono butuko asebono ko ikensa mende studio ya kabire tumere na captain number 001 ndemo Steven atumanya mange ande kurwa sensemelia ye chigo sorry to suka gendere go twanse me mtandao Klaunya Keza ko wana account mi ina abunga tsere baganda to bwatya sensemelia mtandao Dolphin Morabu na botambe agote ba still locked asoko bwatya ana sensemelia Facebook gati ya banda bangati nyora match kwera natogendera gusangamo naye toska. Emarago bengi agendrete gotengirige taseni kia Ndizi TV tiankwariga bena samangana Amayia yechigo so libuna botambe retranende mo Steven captain 001 tocha kamangana Amayia yechigo so mangana rengete chimbira bwa so munyoki Godfrey Babu kuruchinse mo chirichanya koya se county ya Kisii dari agwa so kina koborio mo governor Paul Simba ratara koina kivuna kunyara vale bakonyora na vene asate bire bunangati abunyoki bali bagendrete gokora buya se county ya Kisii abukolengana nerenga kia ya mu governor Simba arati arwete irabuna komera renge amye kurorongo rwa Gusii babwire chimendo likuruchimbero au chiense na Godfrey Babu arigati yabo ebona batabuna aise gosiru wetera konyoro manager amana konyore kambera abega gokorera amazoezi yaye anyare ko bagakora buya asichimbere tuchinyenge chechimitemia yemo aba minto bali bariskali ase amaleta ngoro ku Godfrey Babu nare kusaba ase talent ye yane ngwakambia mona ase our honorable Simba Arati na chitali stadium ama minyokali alenge aya AK ali mora alengali nabogwa tenene talio gateba no taita bantu buna intwe abuto bwate talent unyare go to support nabogwa tenene talio gateba yo bwate medo yo romo Gusii anyare go tenena go chamutwa anene sana ngusaba nyare konyore coach ine talent mbwate ira nkonyo guchimutwa abo gusera tokonyo buna ntu aba Gusii inyare konyore kambi nyare konyore coach aso gusaba kwane cause ine talent mbwate talinga usenegento togochikori yandeiga bono ngusaba tu aba honorable Simba Arati information yeli na koligiri eli kwatete ngande tu asole na koligiri mara ntebi ngole busy ganini lakini ngusaba aso gwanja kwabo unyare konkonya buna likwatete nabo nkwira na libia ase talent ye yane Oyo kabeiro mogosorio mokoro bwe timu ya Shabana FC Samuel ondimwo mote koruchinse mo chirichia Kemera Ward negesokira bategune timu ya Shabana FC negendrete gukora bya League ya National Super League na bato kwegena buna Sentunde Shabana reso ya League na ya FKF Premier League abwasa tebe gosoriere bosio ya Shabana FC asiritukulia Jumapili wiki yeye anyare koba gekwariganibu ne timu ya Gusii FC asegetikia Gusii Stadium Shabana nenyare kuri kama chibwa maya uno ndimwe autotebi egekogera mnabona umupira uyo Shabana egekogera kwa kika kwa kusema ukweli egekogera umupira bagwaka baise ko baba murabari mbaba so gutwara ntemire yonsi pi egekogera abona kwikira bono ba control umupira inse buya mbabwate chance yogosoa umupira mone Premier League egento kende egekogera coaches mnabona no akora masoesi ga mechi era yo mwiso ndotenga mechi era yo mwiso igona arura yakora ntu akwana nerega iga igona amatenga finishing ijari ngense
bono ekora buna ringe ga na chichi aringe kuba training ga buna igoro ga ringe ku feed negati na rero no akari ku feed negati igondo jenga team ya Sabana ase chinga kieji gwikira bono ase kigwamukere mbu yabale bono nchege ntunare gusabanga buna bono omuyamsyo ito are koba omuyamsyo to n'omuntu bwanyita mangana sports arabu n'omuyamsyo ito bale wanja egora chibese nchiro chia sports chiruri ni maite nga bale wanja egera babege ntekemo tuanse kokonya abana abaito egera tuba train tuanse kuba ira chitimu chinene munabona Sabana mnego train ligaiga igo bantebi nga igento kwale kokora chako mupira egera munabona ego so eri premier egera twarushi abana aba basororo egera abana baito banyare ko bakorekana nabo egera bawo ni talent che korukoru asamangana rengete go sori ya Shabana F2 chigo sori chechi secondary abwa se chigo sori chieta ya kabiri cha chakire bene chinsemo au no chigo sori chuchianyo ruase chinsemo au yemega ya serikali konyara gutebana soko rweni bogo cha savari kani becho sore chuchechi secondary kolende chinsemo au ningo chigosore chuchigendrete bana bana sekerengo gainse gia zonal sasigati yabo nensemo ye county ya Nyamira chigosore chacha kirevena sense meria kiendege grounds chigosore chacha geteigoro nech final chabali tukoria lero na ke kambia nseme ya kiendege na gukwarga ni robot vende igoro chigosore chuchechi secondary eke negati ya kiendege grounds kutoka sense ya Kimera ward ase county ya Nyamira asina ikiranira sense me komanyanda kichigo solise secondary asekerengo kirigia zonal sense me na kichiri asengo tebona gwikira boniga chiskuru isano na ivere gate chiskuru kianda chirase division ye na chikiraneta sentunde ye chigo solise chiskuru Mashindano hayo yamekuwa na changamoto nyingi tangu hapo zamani. Ilikuwa tuyafanye wiki iliyopita, lakini kutokana na changamoto za ukosefu wa kifedha tukaahirisha mpaka jana, na leo tumefikia katika kiwango cha semifinali na finali, ndio tunaelekea kumaliza siku ya leo. Mula wa kwanza tulikuwa na machezo ya riadha, tukawa na cross country, kisha tukawa na handball, lakini mula huu tunakuwa na michezo ya soka ya wasichana na wavulana na volleyball na rugby 15. Nigo nkwere rubunda mechando teboleti ase entunde ye chigoso chiskuru chia twara chinga kichita ikiranete asamana liyo kweyaligani abwase nebesa nero yanyara ko bage konyoruko rwase serikali enene yo irera okuvurukana ase okwerobeli wechosoli chientunde ye. Ningependelea kama ikiwezekana serikali iweze kutoa ufadhili, pia iweze kutoa pesa kwa wakati ili maandalizi yaweze kufanywa kwa wakati unaofaa ili kuweza kupata talanta inayofaa. Bali baikirana chigosoli ya chimbago kirabuna chenyara ko bachikogosoli kwa sote bigubuna asense meye ni gaba buya bahia banyara ko bagutuka chigosoli au ase bali babwa no mochengo nyara ko base bali. Kuna shule ambazo zimekuwa zikimiliki na kuweza kunawiri katika michezo hii, lakini mwaka huu ni kama zimeweza kuangushwa na kumekuwepo na chipukizi wapya ambao mwaka huu wanaonyesha mchezo ambao ni wa hali ya juu kuliko vile wamekuwa wakifanya miaka mingine. Kwa muda mrefu tumekuwa na shule ya upili ya Nyachichi wakiwa wanaipuka washindi kila mara, na shule ya Kiabira ikiwa inatoka katika nafasi ya pili. Lakini mwaka huu shule ya upili ya Kiabira kwa pande wa wavulana imeonekana kufanya vizuri zaidi kuliko shule ya Nyachichi. Maga yechi kosole chikonyara ko bachikoere kikera bwatini gotwara rechi skuru ko rwa senseme chiko bachikosole ya senseme rie kerengo gie sub county ko rwa butu twale timiranya kwenda ase chikosole chekerengo keri gie chi county ase chikosole chiraenderera sensemo awa senche buna captain 001 yembe ko bwatina kote byanda ka sentunde skuru kichiri chiranyara ko ababuyi abayase chikosole yechi nanchiri chichiri chiranyara ko bachigosirio boroso na gotabwa buna chereko bwase miaka ya maega. Kwa ripoti ya Ndizi TV korua ensemo ya Kiendege, Kimera ward, rietari Nendemo Steven, Captain 001. Kano nechi gosori chirichi ya volleyball ya gosori yenko ya gosori ya rugby 7 kasi gosori chino chigendreta se entunde ya gosori chechi secondary me gosori ya racket na rackets nechi gosori buna lawn tennis, table tennis gati gosori chinde una badminton abwasa wana abwata ni bechi gosori chichi ya rackets bana rekora abwata ni bechi skuru kujara kwende kibuna evento bigana ira chichi gosori yechi nkwana nubira saba oro kibu rikwenda kibuna kwa egenda rivale kibu yano chichi gosori yechu chiskuru chinyenge chibwetani na ngite chigosori echo erinde chigosori echo no bwamereri bwaye banyare gukina sorongo rwa Gusii.
Kwa majina kamili ni Mombinya Edwin, ni mwalimu wa shule upili ya Kiavira. Nimeleta wanafunzi wangu wa kandanda, wasichana, wavulana pamoja na rackets. Wanafunzi tumepata ile tunaita composite team, yani timu ambayo inajumuisha shule nyingi tu kwa pamoja. Wanafunzi wale walikuwa wamejipanga vizuri, lakini kiwango chetu bado kiko chini, labda kwa sababu shule nyingi hazijawekeza katika mambo haya ya rackets, na ningeomba sana shule zetu, wale wakuu wa shule waweze kununua vifaa ambavyo vitaweza kuwezesha michezo hii kufanyika jinsi inavyostahili. Katika michezo ya rackets, shule ambazo zilijitokeza ni shule 4. Kwa kuzitaja tu ni yangu ambayo ni Kiavira, niko na shule ya Kiendege, kuna shule ya Nyachichi pamoja na shule ya Ekerubo. Labda kwa wasimamizi wa shule pamoja na walimu wenzangu, kwa sababu kuna changamoto kubwa hasa kwa marefa na makocha, ni wachache mno. Kwa hivyo lazima tuanze kujitokeza, tupate marefa, tupate makocha wanaotosha ili waweze kufunza hawa wanafunzi, tuwe na timu nyingi, shule nyingi zaidi, na wale wakuu wa shule wakitusaidia tupate vile vifaa vya kuchezea michezo hii, basi tutakuwa tumesema shukrani. Mwancho murira ingati yali na kwariganireti korwase emesa yechi gosori koru Chinsemo au abasensemeri ya Europe ndoro chapa gosori ngwana bale koru timu yemo kwenda guchia se timu ende lit koria nkiaso muroberi gwechi gosori ndote bya sobo ikirano ngorure timu kina kwenda timu ki kati ya boro lyo makaire buna greatest of all time sabande bateva Lionel Messi abande bateva Cristiano Ronaldo kwende Lionel Messi onganyire koru timu ya Paris Saint-Germain na kwenda se timu ya Inter Miami Resensemeri ya United States of America mosori obwa Ballon d'Or bwango iga Karim Benzema urure korwa se timu ya Real Madrid onyare kwenda se timu ya Al Ittihad ase ensemo elia Saudi Arabia abasara 18 magosori Ngolo Kante na rekorwa se timu ya Chelsea ochire ase timu ya Al Ittihad gati abande bande kwanya korwa se timu ya mokwenda guchi ase timu ende gati abo Jude Bellingham nere korwa sensemeri ya Borussia Dortmund kwenda ase timu ya Real Madrid ikonibe nkobatiria yuansi ritukuliankyo guchakira Chinsa chiri cha 10 wika Chinsa 12 twimanya magane chigosora ali akagana sorongo rwa Gusii aso mekonde chinga kie chiga ningongo murangeri Vincent Onyancha atebi wasiri tukolia lero ningi gia korekanete onye gia korekanete gatiye bintu bindase komariga nibenase emesa yechi gosori kurende mbia mana sekonda kubwati amangana Amayia korwa se taseni Ndizi TV taseni gia chirenkuma kone kibinde bintebi kobinyora bale senchera ya bene taraje kumanya ndo gia korekanete abantu basirite magmabo banta bange sana asiri tuko bunaria rega korende ingarane yegendete wokumuru sana gusiga abandi bamuchiarati abandi bamuchiozoro tima idena sensemo yao asumo jigogwa matanga kwa kante semo ya South Mugrango tima idena asensemo yao ngogwata mamocho kati yo soro oyoro mubungo South Mugrango umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati unyere buna osoro ka sasa gete asa ne piki akashika sasa santo kati mugavana kayulibaga chibura buru chikanekyo njora kwa na semeyo mate mwanje bani mangana buru tima etimono kolende kana kolende nganeli kola na kilitwaro lira kilitwa manyeresa mangana yu South Mugirango ulimo yega kwa matanga nomo yega kwa matanga program lero le family ne bate program ebwente bwati nagire ikira mangana ya serikali teba ngwana nolire guchase umotena likurwa samangana ya serikali yo mobo uchikorangerie program ya bana siasa ono tima nyanda ke osoro na mba maite naro ndio muntu wochane piki boronge iga tako batamanyekana na mainkande naro rogine bono rende ese program weye ndo maito mugavana naro monene constituency gere ase county igo kata ke abange mbaka gerete Silvana Sora yaguri baga mugavana atara ego kunegera kialetete eburaburu tima nyabono gavana obwente kurangirie emujumbe osino mujumbe obwente kurangirie mugavana maite ekerato kuligereria bune bwente kogenda arange nigo yarenge omo bunge osomo jumbe bwense meyo erinde anyare konyara kwarigani mu governor bwe county kolende abantu kwe buri barengi kiagere to soro tagenda se podium
asaba ganya barayibande baisaransite agachiko isaransaria kiabo soro na arati bali kubwata na buya wono ngati ya bori agenda kunya kubori ngikia gereto soro atacheta se bodium kanda bisaranse semende abande batebana nikagira mbama ito soro no ari bande batebana mbama ito soro no ari kone bamba itiribaga ikobone kabane gasene ko inyore na omo governor we county ya Kisii na atebete na atebete na osoro ngo kwandri bagukwa ukwane kolende akaro kuri secret kaligar ke ko bwa asenale arati atebete na osoro kokwandiri bagukwane kolende chibura buru chikamenta koneke anenga ne mwamune litoko sababa na siasa banyari kokanyekana amagana chibura buru tali mbaya kirevche yako genda isiko na Chinsa mochionsi chiwane na ligusiera agache ko ndo trate biki ya korekane terero njini mbwateri boli kwa kunire livu matuka wango yeli bwaya mokwanye kunire na nyikunire matenje na nyikunire ngine ndiso ndo roti metiko sana nkwe boli olevo kale to maiteri bwaya gwate chimi 10 ya sikuzi gwate chimi 10 tindabara ndio chuko gorake bintu yerire wono bwoli chime chose bini 10 boli chenge seri bwaya korenda ina mara rengete nivo na uchumi bintu byakongire korenda korenda sema yabona ingi yakorekana terero ubo chumo likendra komanyako kana ya one wate 10 onde magato ne emia tebuati 10 tali mangana ni uchumi ya bere ngongu asenge Chinsa nganje mojo mulimbo terera mangana magia sinjira ayoboye kirano aseme mtandao Facebook tumerabuna Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na SMS retene yure gorabu timanye website akibago tonyora otarabuna www.ndizitv.net ndiko nyara gosanga hamona intoro ko batrana ro tera somuno bwimanyelyo igakorwa joisho utekerekerio petrolero mokira aene kichubi chamune gichagwe kera senchira yoboy kirano kurensemo yechigosori kurensemo yechigosori nchevu na botambe ndemo Steven Captain 001 Ndoke News Master Vincent Onyancha butukoya.